Yes, reka twongeye tubifurize rero amahoro n'imigisha, reka tubifurize kumererwa neza nshuti bavandimwe muryango mugari wa TV Duniani Kote. Turi ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa 12 ni 2025, tugarukanye icyitwa update, tugarukanye icyitwa makuru adasanzwe. Cameraman ucunge neza tutaza kugwa hano hantu. Tugarukanye icyitwa update, tugarukanye icyitwa makuru adasanzwe utasanga handi uretse hano kuri TV Duniani Kote. Urugamba rero rwabaye amaragasa, urugamba rwakomeye cyane ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Igisirikare cy'u Burundi FDNB bakomeje kugishwiragiza nk'ubu FRDC ibyo bayikoreye na FDLR ahitwa za Runingo ndetse kandi n'ahitwa za Kihande mu misozi ya Dembe n'ahitwa za Kiribadi. Nyamuneka urugamba rwabaye icyitwa maragasa, urugamba rwakomeye cyane, urugamba rwabaye icyitwa maragasa. N'ubu turi kuvugana ngira ngo umuntu uri kunyumva neza, uri kumva yuko urusaku rw'amasasu uri kuvugira mu misozi inyuma iyo ngiyo, umuntu uri kubyumva neza niyo ngombwa turyame. Ibintu bikomeje kuzamba rero, bikomeje guhindura isura, ibintu bikomeje kugenda bizambazambanese kandi bikomeje kugenda bihindura isura. Nk'ubu turi kuvugana mu misozi turimo abanyumva neza ngira ngo muri kumva neza yuko urusaku rwa bombardement ruri kumvikana cyane se kandi n'urusaku rw'amasasu. Umutwe wa M23 uri kugaragaza ingufu zidasanzwe, umutwe wa M23 uri kugaragaza ingufu zidasanzwe. Igisirikare cy'u Burundi FDNB ubu ngubu bamaze kukirenza mu misozi yahariya za Kiriba. Igisirikare cy'u Burundi FDNB bamaze kukirenza mu misozi yahitwa za Runingo. FDNB yo ikiri gukora iri kubona umutwe wa M23 utangiye kwataka igisirikare cy'u Burundi, cyo nta kindi kiri gukora uretse guhunga cyangwa se kuva mu duce giherereyemo. Nyuma yuko intare zasarambwe M23 nyamuneka zikomeje kugenda zitanzitse. Turaza kwikoza mu rusaku rw'amasasu rwumvikanye mu mujyi wa Bujumbura. Tuze kubabwira ese Bujumbura yumvikanyemo urusaku rw'amasasu byatewe n'iki? Nshuti bavandimwe muryango mugari, igisirikare cy'u Burundi FDNB ngicitwa moko mu gisirikare cya FDNB noneho ngo niyo yatangiye kwisuranamo. Urugamba rwari amagasa ku butaka bwa Kongo noneho rwimukiye ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Izitwa za FDLR, izitwa za FRDC ndetse na FDNB ziri kwisuranamo noneho ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Ni nyuma yuko abasirikare barenga 5300 bari bateguwe yuko bagiye koherezwa za Kavimvira bakajya kurinda za Kawezi, bakarinda imisozi yegereye Kitara, Kirungu, Mushenge ndetse na za Munanira. Ariko igisirikare cy'u Burundi bikaza kuba ikibazo gikomeye cyane, ibintu bikomeje kuzamanetse kandi bikomeje kugenda bihindura isura uko umunsi ugenda uzaza undi. Urugamba rwabaye icyitwa magasa, urugamba rwakomeye cyane ku butaka bwa Kongo, urugamba rwabaye icyitwa magasa, urugamba rwakomeye cyane. Turagaruka rero ku ruhande rw'umutekano mukeya wagaragaye mu mujyi wa Bujumbura ndetse kandi tugaruka no ku ruhande rw'amakuru ari kuvuga yuko uwitwa Perezida Evariste Ndayishimiye yahungishijwe ubu ngubu atakiriwe. Tuze kumenya icyatumye Evariste Ndayishimiye ahungishwa akurwiwe niki kandi turi buze kugaruka ku makuru adasanzwe muri Kivu y'Amajyaruguru, naho nubwo turi kwibanda mu misozi ya Uvira naho ibintu byazambye ndetse kandi byahinduye isura. Umusozi witwa Buringa, imisozi yitwa Byungu muri Warikare M23 yamaze kuyikuramo nyuma y'intambara ikomeye cyane yabereye muri misozi ya Buringa ndetse n'ahitwa za Byungu. Ni intambara ikomeye yasakiranyije umutwe w'icyama cy'intare zasarambwe ndetse kandi n'uruhande rw'igisirikare cya FARDC. Bikavugwa yuko kandi byemezwa yuko uruhande rw'igisirikare cya FARDC ndetse kandi n'uruhande rw'abafatanyabikorwa babo baje gusakiranya mu buryo bukomeye cyane nyuma y'imisada ikomeye cyane y'uruhande rw'umutwe wa M23. Ni imisada y'abasirikare umutwe wa M23 yaturutse ahitwa za Kishanga, ivuye ahitwa za Rushebere, izamuka ku muhanda route nationale 350 werekeza mu byerekezo bigana ahitwa za Mpofi, hafi neza n'imihanda iva za Warikare werekeza za Maniema. Nyamuneka rero ibintu byakomenetse kandi
byazamyeretse kandi ibintu byahinduye isura. M23 ikomeje gukubita ahabaza FARDC. M23 ikomeje kugaragaza isomo ry'intambara ku mirongo ku rugamba. M23 ntago ishaka gutuza ndetse kandi nta nubwo ishaka guhagarara na gatoya. Ukurikije buryo ki situation ihagaze, urugamba rwabaye icyitwa Magasa, urugamba rwabaye icyitwa ihurizo, urugamba rwabaye icyitwa Magasa, urugamba rwabaye icyitwa ihurizo. Ndabwiza ukuri uko aribwo nongeye kumva ubutumwa budasanzwe, aribwo nongeye kumva M23 kuno munsi hagati y'itariki 5 z'ukwezi kwa 12 kugeza ku ino tariki. M23 ikoze igitangaza cyananiye buri muntu wese. M23 nabonye uburyo abaturage bayisuhuza ikimara kwinjira za Sangiro mu misozi ya za Mushereza. Nabonye ibyo M23 yakoreye mu misozi ya Sud Kivu. Ndavuga nti abahungu nta nubwo batinya kujya rwose mu misozi irimo amarimbi bagahagarara hejuru y'imva. Abatipe bagahagarara ku cyitwa amasniper bakagira gutya bakavuga bati twebwe rwose gahunda ihari ni ugukubita umwanzi ababaza ndetse kandi ni no kwihaniza bikomeye cyane. Ni M23 rero navuga yuko ibyo ikomeje kugenda igaragaza ku mirongo ku rugamba ni uruca abana, ni ukugaragaza yuko n'ubundi icyo yavuze ari ugutabara abaturage. Ibi byose ikomeje kugenda ibigeraho ndetse kandi mu buryo budasanzwe kandi budasubirwaho. Ni mu gihe kandi rero twihuse cyane mu budasanzwe bwimbitse bwandi bweruye nk'ubu M23 hari amakuru akomeje kugenda angeraho avuga yuko M23 hari icyitwa systeme z'igisirikare cy'u Burundi apruta zo ku kibuga cy'indege cya Maikonda International Airport zamaze kwinjirirwa. Ni nyuma yuko ngira ngo muri kubona yuko ibitero by'igisirikare cya FARDC by'indege za Sukhoi 25 zahagaze. Indege mwakundaga kubona zica mu misozi y'Iminembwe ziza muri no misozi ya za Mikenye ndetse na za Rugezi. Indege mwakundaga kubona zije mu birembo hano bya Mwenga zije kurasa M23 ndetse na societe civile y'abaturage bari mu bice M23 igenzura. Ibi rero byamaze guhagarara nyuma yuko n'ubundi M23 ngo yamaze kwinjira muri systeme zo ku kibuga cy'indege cya Maikonda International. Ibingibi bigaca intege ku rwego rudasanzwe uruhande rw'igisirikare cya FARDC n'icyitwa abafatanyabikorwa bikanavuga yuko nk'ubu rero imikoranire hagati ya FARDC, FDNB n'icyitwa abacancuro bakomoka muri Amerika Amajyepfo byemejwe. Kandi amakuru mfite yizewe mpamo biravuga yuko icyitwa abacancuro ba Blackwater baba bagiye gufata umwanzuro wo kwitahira nyuma yuko n'ubundi M23 tayari n'ubundi Uvira ibice byinshi byamaze kwinjirirwa. Nk'ubu M23 iri mu birometero bigera ku 11 isatira neza za Kavimvira no mu misozi yegereye hano za Kitara, Gomba n'ahandi hatandukanye kugira ngo itabare icyitwa abaturage batuye mu mujyi wa Uvira. Bakomeje kugenda bagaragaza yuko rwose bashaka kurengerwa n'umutwa M23 cyama kirwanira uburenganzira, cyama kirwanira ubuzima, cyama giharanira icyitwa gaciro ndetse kandi n'icyitwa guca impaka ku mirongo ku rugamba. Ariko mbibutsa yuko uruhande rw'igisirikare cya FDNB nyuma yuko intambara ikaze abitwa ba Minani ba Colonel Lieutenant Colonel Minani bagatakariza ubuzima ku mirongo ku rugamba. Nk'ubu ayandi makuru mfite nuko igisirikare cy'u Burundi hari abasirikare baba officers batandukanye bagera kuri 17 bazanye ngo babahanga benshi ngo bigiye mu gihugu cy'u Burusiya baje kuyobora urugamba. Biravuga yuko imodoka zigera kuri 13 zagaragaye zitonze umuhanda uva Bujumbura zerekeza Uvira. Izi modoka ngo zirimo aba basirikare rero baje kuyobora urugamba. Bivuga yuko ngo gahunda ihari ni ugupfa cyangwa bagakira ngo M23 mu gihe yaba imaze gufata Kavimvira, mu gihe yaba imaze gufata imisozi itandukanye yegereye hano za Kitara na za Kirungu, muri na misozi yegereye umuhanda Uvira Bujumbura. Igihugu cy'u Burundi cyo kiri kuvuga yuko ngo support iri hagati y'umutwe wa M23 ngo ari igihugu cy'u Rwanda ngo kandi ngo igihugu cy'u Rwanda ngo kirashaka kwigarurira akarere kose. Nyamuneka nagiye mbona Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'igihugu cy'u Burundi ari we wagiye bitangaza. Ariko ibi byose navuga yuko ari amatekira ngo navuga yuko nta kintu biri buze gutanga kuko M23 yo yamaze kugaragaza yuko ishaka guca impaka ndetse kandi ishaka gukomeza guhangana ndetse kandi ikihaniza uruhande rw'igisirikare cya FARDC ndetse na FDNB aka kanya igikomeza gushinzwa bikomeye bya hafi n'umutwe wa M23 kugira uruhare mu kwicisha inzara abaturage batuye mu misozi hariya muri Minembwe nyuma yuko FDNB na za FDLR bafunze amayira y'ibiribwa byavaga Minembwe byerekeza za Uvira bajya kubicuruza. Ibiribwa byavaga Uvira byerekeza za Minembwe, abaturage bakaba batakibona isukari ndetse n'umunyu. Ariko mwabyumvishe yuko imisozi ya za Kihande, imisozi ya za Dembe ndetse
n'ahandi hatandukanye umutwe wa M23 bamaze kuyishyikamo. Ibi rero ni ikimenyetso kigaragaza yuko icyama cya M23 gahunda ihari ni ugukubita umwanzi bamubabaza, ndetse kandi ni nuko mwihaniza ku rwego rudasanzwe. Nk'ubu rero turi kuvugana, imirwano irakomeye mu misozi ya za Uvira, imirwano irakomeye mu misozi itandukanye ya za Minembwe. Uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi nicyo kiri kwihanizwa, ndetse kandi bikanagaragara yuko ibi bintu biri gukorwa mu buryo bwiza bwizewe bugezweho ukurikije uburyo ki situation ihagaze muri rusange. Ariko ku buhanga bw'ibyuma mudufashe, amakuru yo ni menshi, ariko mutubwiraho iminota igeze di iminota aho igeze. Ariko intambara rero ikomeje kugenda ihindura isura, intambara ikomeje kugenda ikomera cyane, intambara ikomeje kugenda ihindura isura ahitwa Kiriba. Tombe umurundi akuramo impuzankano yirukanka kibunoma amaguru ahungira mu mazu y'abaturage, imisozi nka za Runingo. Tombe icyitwa umusirikare wa FDNB, icyitwa mu FDLR, umusirikare wa FARDC akuramo impuzankano yumva icyitwa urusaku rwa bombardement ku ruhande rw'umutwe wa M23. Umurundi yagaragaye yirukanka imisozi ava za Runingo, umurundi yagaragaye yirukanka ava mu misozi ya za Kiriba, umurundi yagaragaye ahunga ibice byose M23 yatatse. Nyamuneka nagiye mbadondosha mbabwira ko kino kinyamakuru kibagezeho amakuru agezweho kandi yizewe Pruta. Mbabwira nti iyi ntambara muri kubona igisirikare cy'u Burundi kishoyemo, intambara navuga yuko yasaga nkaho itareba igisirikare cy'u Burundi, ariko kubw'inda nini yananiye bamwe mu bayobozi ba hano mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba, by'umwihariko Perezida Evariste Ndayishimiye na Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, bakaza kugirana ubufatanye bukomeye cyane burimo no gufatanya bya hafi no gushyigikira FDLR yavuye mu Rwanda mu 1994. Ubu aka kanya Perezida Evariste Ndayishimiye akaba ashinzwe n'imiryango mpuzamahanga myinshi itandukanye gufatanya na Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo mu gushyigikira ino FDLR. Aka kanya bivuga yuko mu 6900 Evariste Ndayishimiye acumbikiye by'aba FDLR nibuza abarenga 2300 bamaze kugwa mu misozi ya Sud Kivu baba FDLR bafatanyije na FDNB. Ibi rero byabaye ikibazo gikomeye nyuma yuko Uvira isumberejwe, nyuma yuko M23 ifashe imisozi ya za Sanje, nyuma yuko M23 ifashe imisozi ya za Runingo. Aka kanya M23 ikaba yamaze kwinjira za Kiriba. Urugamba rwabaye icyitwa Magasa, uruhande rw'igisirikare cya FDNB, igisirikare cy'u Burundi. Nyamuneka ibintu byagicanze. Uwitwa Perezida Evariste Ndayishimiye yabuze yakira ndetse yabuze n'ayamira. Mwarabibonye yuko yanagerageje kurasira mu gihugu cye, arashye hariya hafi y'ibirindiro by'igisirikare cya FDNB za Cibitoke bikamunanira. Mwarabibonye yuko M23 nayo yagerageje kumusubiza inshuro zirenze 10 irasa mu gihugu cy'u Burundi. M23 umuvugizi mukuru umutwe wa M23 Bertrand Bisimwa akaba vice coordinateur wa Alliance Fleuve Congo, mwarabyumvishe yuko yitangarije ubwe avuga ati mu gihe FDNB igisirikare cy'u Burundi baba bakomeje kugenda batugabaho ibikira mu misozi duherereyemo, gahunda ihari tuzabataka ndetse kandi tuzihorera, kandi nitwihorera tuzihora mu buryo bwa kinyamwuga. Ibi rero nibyo byagaragaye. M23 ivuga iti no mu gihe twageze Uvira tukashinga amatako, igisirikare cy'u Burundi kikarenga ku mupaka wabo bakaturasira Uvira baturutse Bujumbura, bati natwe tuzarenga na Uvira tubasange na Bujumbura. Uretse kuba twarafashe Kivu y'Amajyaruguru tugafata imisozi ya za Nyiragongo, tugafata imisozi ya za Warikare, tugafata teritwari ya Masisi, tugafata Rubera, tugafata Rushuru. Ubu ngubu ikizakurikiraho na Bujumbura ubwayo tuzayomeka kuri Kivu ya ruguru, tuyomeke kuri Kivu y'Amajyepfo. Noneho ibyo Evariste Ndayishimiye avuga n'abanyepolitike batandukanye, ibyo abanyepolitike bagendera bakorera cyangwa bavugira mu kwaha kwa Perezida Evariste Ndayishimiye na Tshisekedi Tshilombo, ibyo bavuga cyangwa ibyo batangaza bo ubwabo babyibanire cyangwa se babone ibimenyetso simusiga bishingiye ku makuru mamo y'icyo turwanira cyangwa se y'icyo dushaka. Nyamuneka urugamba rwabaye icyitwa Magasa, urugamba rwakomeye cyane. Nk'ubu nari ndimo ndabadondosha mbabwira ibyo mu misozi ya za Warikare, mbadondosha za Buringa na za Byungu, iyo misozi yavuyemo yakuwe n'umutwe wa M23, mbadondosha mbabwira za Kiriba igisirikare cy'u Burundi bakubitiyeyo, mbabwira za Runingo abarundi barenga hafi 501 batakarije ubuzima ku muhanda Rutare Sonari 5 uva za Kavimvira uzamuka
za Bukavu, mu byerekezo bigana za Ruvunji ndetse na za Kamanyora, mbabwira ukuntu umurundi yabuze yacira, yabuze yamira, mbabwira ukuntu umurundi ari gukubitirwa ku rugamba, mbabwira ukuntu umurundi urugamba rwamushobeye, urugamba rwamugoye, urugamba rwamuzonze, yabuze uko abigenza, yabuze aho ahungira, mbabwira yuko igisirikare cy'u Burundi kandi bamwe mu basirikare b'Abarundi bakomeje gushinja bamwe mu basirikare ba FDNB gukora ibikorwa by'ubunyamaswa ku mirongo y'imbere ku rugamba, birimo yuko igisirikare cy'u Burundi ngo gikomeje kugenda cyohereza bamwe mu basirikare ngo bakomoka mu bwoko bumwe, aho ngo abakomoka mu bwoko bw'abatutsi mu gihugu cy'u Burundi aribo bari gushinja Perezida Evariste Ndayishimiye yuko ngo abo bana aribo bari kororekwa ku rugamba, bikanavuga yuko ngo ahubwo ibi bintu bishobora no kuza kubamo ikibazo cy'uko ngo icyitwa Red Tabara nayo iharanira uburenganzira n'ubuzima, irwanira agaciro k'abaturage b'igihugu cy'u Burundi, ngo ishobora kubigira intandaro ikomeye cyane yuko Red Tabara nayo ishobora kuba yakwataka mu gihugu cy'u Burundi igakuraho ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi, iporofitiye mu mutekano mukeya ukomeje kugenda uterwa n'umutwe wa M23 bitewe nuko M23 ikomeje kugenda ishotorwa n'igisirikare cy'u Burundi FDNB kiri guturuka muhana i Bujumbura no mu bice byinshi bitandukanye byo ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Nyamuneka rero urugamba rwakomeye, nyamuneka rero urugamba rwabaye icyitwa Magasa, urugamba rwabaye icyitwa Ihurizo, urugamba rwabaye icyitwa Magasa, urugamba rwabaye icyitwa Ihurizo. Amakuru akomeye kugenda aturuka ku mirongo y'imbere ku rugamba, ndababwiza ukuri yuko icyo M23 igiye gukorera uruhande rw'igisirikare cya FARDC, icyo M23 igiye gukorera FDNB, navuga yuko iby'igisirikare cya FDNB kigiye kubonera ku rugamba hano mu mujyi wa Uvira ni bya bindi mwaboneye ku mugezi. Ariko nanone hakaba hari andi makuru avuga yuko igisirikare cy'u Burundi cyamaze gufata umwanzuro yuko mu gihe ngo ibice M23 yinjiranyemo umuvuduko, M23 ikagaragaza yuko ishaka kurasa idahusha, byavuzwe kandi byemejwe yuko igisirikare cy'u Burundi kiri guhabwa briefing yuko ibice umutwe wa M23 turi kwinjiramo igisirikare cy'u Burundi nacyo kigomba gukuramo akarenge kacyo. Nyamuneka ibintu ntabwo byoroshye, reka mbifurize rero amahoro n'imigisha, mbifurize kumererwa neza, mbibutsa yuko kuri TV Duniani Kote icyo turaje inshinga no kubagezaho amakuru agezweho kandi yizewe, mbabwira nti ariko ubundi location twakoreyemo mwayibonye ibintu ntabwo byoroshye, bikomeje kuzamba, ngira ngo hari abagejeje kumva n'urusaku rw'amasasu ruvugira nyuma y'iyi misozi, nta gikuba cyacitse, ni hafi naho turi gukorera. Simavuga izina, wenda nk'umuntu uzi no misozi n'umuntu uzi no ruku ya hano hantu araza guhita yibwira ahantu twakoreye ikiganiro. Ibintu ntabwo biba byoroshye, biba bisaba kwitanga. Uyu mwuga bisaba kwitanga, utitanze ntabwo byakunda. Ariko mbibutsa yuko rwose turaje inshinga n'uko updatinga, turaje inshinga no kubagezaho amakuru agezweho kandi yizewe, kandi tukabikora mu budasa aho bishoboka ko twitanga, tukajya no kuri tere. Ngira ngo hari n'igihe bizanaba mbereke ndi no kuri tere n'urusaku rw'amasasu uri kuvuga n'abasirikare bari hariya, ariko nabyo bisaba kubanza ukabisabira uburenganzira, ukagira ibyo wemererwa, ibyo utemerewe ugatuza, kuko buriya Alliance Fleuve Congo ba M23 bafite uko bakora, n'igisirikare cy'Uburundi na FARDC nabo bafite uko bakora. Buriya nabo wasanga babibasaba bakabikwemerera, wenda ugakora n'ikigano kuri tere yaho begereye. Ariko nyamuneka ntabwo ibintu biba byoroshye, ibintu bikomeje kuzamunetse kandi binahindura isura muri rusange. Murakoze cyane inshuti z'akadasohoka, muryango mugari wa TV Duniani Kote, mujye mwibuka kwibana nanjye umunsi ku munsi n'isegonda ku isegonda. Ciao ciao.